ya Mawphor yang juga jantia student rengkat lang cirup lang waga SKWJ strong yang strong jual waga Papa wajing SKWJ yau election minister urim to malak men rumbui Hadien wa yo jingtip wa the yo ketiga B.Ed apo katai Kiang Nangbah utumit ikan aga NCTE recognition apo Delhi ni tai te kamu perkumu ki por go redap ilang asan do cijak di sebab pro punya apo yo ki ilang go rem te de lalu ti ki yo dawa ya ni B.Ed College andrei kamu yo pi do hari ni por wa kata ke building pok mentong kawa de medu ki porang cepat memani ka kabupaten pos 2 yang ka Kiang Nangbah higher secondary school te kam te liang asan de budde ni de yo chonglang churup ga SKWJ chong juai te de chemi wa election minister urim haunai August kam ju da pha ICT chepo Delhi ha ka members ke 3 yo ga NCTE hau menai September te kam te ha ka santrik news menai yung stem arjar puli audio confirmation au education minister au malak men rumbui wa kata do man kata wan pura wa detemit ikan naga NCTE man gele ke course ko sosdem ya ka B.Ed College kita to integrated course te tenir yo klam ke principal yang Kiang Nangbah government college te wa pentip ke ci wa kali ka recognition man was kiat handrai nang amun ke condition ke wa ka college hab fulfill ki ya ga target how chow bai ki haga honusnam the condition ko lang sa atin to ki faculty and staff punyo mo gilang luna uri ki nong kre hikai hitai te gamte de chin ni ga join press briefing ni ki you onga polite bor liang ga SKWJ nong jwai rangkat ga KSU to ni dawa sngewnguh ko nang kong ko arwan kam ga ni ga JSC ko i de ya lumlang churup man ga le i emlang churup ko por adu geni ke por le to kadau wai kata thau untuk ukur kedu recognition andrei uman gawan kata gawa leleng iwan wai muk dawa to uman ga full fledged di le pau tam tli islam tegam teman ga jinggur khu i gerlum jentia bro wi ne pa kani to kata gawa mem ga bini institution tegam te ne liang ga JSU kunju ne ga SKWJ tong do budde ni ba wa kambong wan em the condition ga wadang duna ne kita gi the faculty ki staff tegam te ido pressure wani ni sarkar uthme ni ka sarkar ko wadang chna ni usnam te leo ido budde ni ka tengah jiwa sarkar ro up ko jingdowa yong i ki artli ki kunhun na por lum jentia wa yo mentoi kon ko yo lum jentia ko wi ito wa ka jingla luti yong ka ni ka B.Ed College ka wa SKWJ chnong la da lagi cekmat negeri ni kesempatan. Tekam dia jentip kebetikna pada dia jaga recognition. Terus ngau komen hidup kata-kata. Wa ilai luti yang SKWJ nong curup lang. Wa kejentia student union kepada kerek naduk kisnam kat kendes pak prapanya ter. Haduk kat ni kejingis nok tilang yang i ro ar. Senyau man ko job. Dewa i upen senyau i ite i kublai i kublai. Ya education minister workshop hari tu por kiwi idalai chemu ono do upnai August yang last year haju por dalai luti churup waga JSU hayo to wa kani ke kam wa petition ke joint petition ko pai sedok cha Delhi tasnya iman ka kam ko wa the job cho handrai mau ong to the job pura ko kat ni yo i kani recognition ko ina yang SKWJ chnong churup lang wilayah luti lang bai wa JSU hayo to wa kaman bode ni yakni ki kam knang wa yolat ki usatan untuk dukat o yo ika recognition dem te ne ga kate handrai am kam hi open biang hayo to wa nong kre ki staff ki nong hikai knang wa yo ya ka admission ko pura Hadien habot i kita dan ni yang ka SKWJ chnong pensnyau i kijing sngewnguh ko kro do kata-kata ya ijing lalu di yang sarkar ko dedep ha kajing ya khmat yang education minister malak kemen